Kublai yapi, kamen ki para bengit, ki para Kristan barok. Ki pastor bat ki weipat ki no yalam jong ki weipat ki nyam Kristan kim ju hikai ya kane. Ya anis ndriu san puar haduk san punriu. Kumno une ubreu ula pen ai hangi yala kadok bangin bam. Ki breu ki laya tainia ki parisi ki weipat ki breu ki laya tainia. Jisu ula ong haki. Sisa ngong hapi rada pimba meka do jong ku nu breu bat pimdi ya ka senam jong u pinam yo jing im halade jar ubabam ya ka do jonga bat ubati ya ka senam jonga udon ka jing im bom jukut bat ngan sepen mi pad ya u ha ka sngi kadu na ba ka do jonga kalong ka jing bam sisa bat ka senam jonga kalong sisa ka jendi jar ubabam ya ka do jonga bat ubadi ya ka senam jonga uim hanga ngapat hau omdon ha kano kuwi pat kepalang Kristan lai tang balang Katolik ba kalong kumne bat kumno ha balang Katolik yo ya kabor man pen mando pen man senam ya Jisu man kapor kade kata kabor ko Jisu hi ula ai halor ki apostol ha kasngi jingkawai ke pakhadu syabun sayam pat kene kalahiat pateng pada tang hapo kabalang Katolik keba layo ya kene kabor ban pen kentang yu ku ban long sisa kamet bat kesenam jeng Jisu de light nang ta ki wepat ki pastor kimla ban le ya kene mar kim don ne ka authority bade kabor ban le ya kene ban pen mando pen man senam ya ukpu bat kawan ki ba kila terwa namarba dak bagi keno iktin jeng Jisu hi ya ka pau Jisu laong ru to le ya kene te kilalek sisai ya kata ke bau Jisu ulek hak bat ulah keren bat ulah kenok ya kitin pen long blay ya upu bat dia kin mau sisa pani play jimut sisa om don hangno ya ke bom sim la tho ha ke Bible ya ke ba balang Katolik kalalek berkhoi ke don ha Bible hi te nga khot nga kerpat ya piwe pule bha pule bnia bat puson bha ya ke ba tho ha ke Bible ha kamtam ha kane kalonong ke bandriu jong kane ke gospel ke kum uya anis pule bha bat ngej ya ke ba Jisu hi ulah keren om de ke balang Katolik kalalek ende de ke ba Jisu ulah keren bat ke balang Katolik ka shu pentri kam ya kata ke ba ka tin jong Jisu kala keren tu try un yarap ya pi